Mayam Krumjari Impact News ki Manung Yam Tram Noxeri Bangladesh da Yam Nakanamong the stance protest Taguna Mui Sama Kuntrai Matat like it Bayare, Karigi protest, Quota system reservation policy Mayokta, Karaman policy 2018 da government and the Loktokraba Aduna policy Quota system 33% Haitare, nearly 1/3% di Hogi 1971 gi freedom fighters gi Masama Susingi Wagadabani Tabaksang with the civil servant post Kayada Tabaksang with 1/30 Wagadabani Haibatu Amukhanjalakpa Karmain Hanjalakeda June 5, 2024 Sida Bangladesh High Court na Raimatai Madudi Haripa reservation policy se Amukhanjalakadabani Haiduna Tabani freedom fighter gi descendena mana court file taropotiki Madu Haripa Loktokiba Dunaba system quota system Loktokibu unconstitutional or illegal or amadi Miami Mayokani Hibising Wakalonda Madu Tarakani Aduga High Court of Bangladesh Madunamu Haribus Quota System Hanjalapani Adu Bakayokta University Mahirikiana Quota System to Loktoka behind the protest over the Gi Mui Sam Contra and like it having home the Aduga India Masa India the Gi Baratagi me Satret Sama nearly 1,000 Mukhalakre Aduga Milising Tramaram Levi Manung Harib Iran si Kahena Paktok Chokra Aduga system of Quota Bangladesh Duma Quota system do Bam the Badimian Yo Tori Edubu. What about India? What about Manipur? What about other states in India? Iba Tofik Quota system protest and overview have to be the kind of the pay news key. Studio the election video say heck Tangana election video say was a Mobi senior journalist in Aham the Zamovi Tram no sorry. Lena my election video was a Professor C.S. Priyoranjan, Department of Economics, Manipur University, ni was a Priyoranjan Tram no sorry. Lena Mataida, Tantan video. Dr. Yumnam Premananda, Associate Professor, Department of Law, Manipur University, Yoda Premanda su Taram no sorry. Han was Yamu Tamsage. Marina India lady Mongsina Tangi round Tamagasu, Hoju lady Bangladesh from Hong Sana, totally Iran Sitamati. Indiana su being a meeting, Karama meeting, the Hana Hogi lady standard lady Praza Singh, Marina Mahiri Singh to Lautuna be home lady, Iran si Bangladesh. Yam skeletor yam wankale haitare makhatana 21st ngaransi Supreme Court na sumadagi hana lerem badu reinstated tawre haitare aduma pu irang namthaba nemthabadi laitri irang si yeng kari ham phungdok pininga hoi jiki kota gi thambegi badu ke ga igi keno siga aina phangwa data si kitang ki thainare aina phangwa da 30% ka khai hoi ge families and other relative I got relative I was not be Mogi Bangladesh you know singdo freedom fighter I got 1971 Pakistan landa Taugi Munungido although at the day manner Masinga Masingzi Equina Saipanga report 3,400 Hana India to Port AI the geese data Kogi Meghalagi Dauki Porgasu almost Fanamsang Hill Aduga Hojikler is beninging Hakimanga Kogi Satragi Lucing Basing Karana Moina Hujilok took with 48 hours the agitation suspend dore. A koi machine Hatna Bagi E. Tanaraga, Quota Pamaktre, and the marks the government curfew look to Biro. I think internet service resumed the Biro Hybridism when we demanded them to Aduga, she begins to Hujiking Hakim among Pangwada, she was city Karkanarly, see unofficial of Mayami 163 Suri. Aduga. Helam basu ya bagi poti dumlai mamdi recordship fazana na tong da bhai tare ko hoji lai form ji Bangladesh ta lai ji hoji thambi gi du adum chumme koi gi hana lai bo kota dur mar bo indra 56% jor pa and 56% jor kan da di mo thabak chang ba da kari da apan basi mayam thol ko do adai da moi gi na lai bak thiri na isu ji politicalize tor pa yes hoji ki awami league na government Pivani Masi 4 consecutive time I 2009 Pirapani. Karigumba Quota system Yadresum Lergadi. Awami Liki Masama political party, the hen advantage Pangani having a portable laconever. And the Sigi Duga, Masagi Quota, Pangado Kambu Duga, Quota, Mangado Kambu Duga, I need to get class and no chakreba. Other Maraxida government give forcing Sana Quota Pangado Kambu 30% Pangado Kambu Mishangi Mongdam Lava. Ada itu never isuja hengkalaje. Ada Marakshidamu government kari aroge da koi moigi Bengali londa Rajakar koi betrayal haigdra. Dugumba kanoma koksu sinaru degi issuisum escalator polida. Ano sigi potsi politicalized abunani aduga
खितंग दे हदरनी तबुदबु कोटा मांगबदगी हुजि कोटा मांगब गांबुजु स्ट्राइक हम तबु पोलम लेरिबो गसाई कोटा फंगहोंद्रे हायरगा सुप्रीम कोर्ट ngana hanjangरेदना सुप्रीम कोर्ट हाइजि 93% दि ऑन मेरिट बेसिस से पिरनी 5% ना कनो द पिरनी कोई हानगी फ्रीडम फाइटर मसा सुन पिरनी 2% ना डिसेबल अदेगी ट्रांसजेंडर अदुगा अते अते कनो द माइनॉरिटी द पिरनी हाइबनेबा अदु अमुक कोटा नु मांगेदना 30% दि 5% ना 125 मांगाइनेबा मांगाइ कांबुद्र मु इरांग तो बै पोलम दि लै अदुबु कदाइ बोबदा सी ngasi हेतारे होजि अथेंबदा इरांग जी 48 आवर सस्पेंड तवे दु कदाइ बोदि इफेक्टिव ओइबो ओइदबदुबदि ngale khangnen hoji moketi madu detail fangdri mara lautokibadani lautoiso on the bed of hospital masi layeng hang laibini sokpodigi mayam changdar phuduna ara magi kari say no mai mami chap sabade kaore aduna mana hojikta ikoi dera lautokibane gana se irang ji portier o koi suspend tore in the meantime government internet service sanjalan biro curfew lautok biro कोई ई नाई तानरगा कोटा लौदेसर कोई लौजर रो हेबे पोट नेबो अदुबु कराइ बौ दमदु कनो तो रेस्पॉन्स तो दे हेबे दुबि खांद्री अदुगा सिगी पोस्टना कदोगे युलो नरिबा बेंगोल गुम्बा अदि त्रिपुरा गुम्बा अदि बांग्लादेश मेघालय गुम्बा दि अचौबा इंपैक्ट हम लायबो से ममता बेनर्जी ngara मक्तदा हाइग्रेसी कनो जी मोइदिगी लाकु मिसे कोई वेलकम तौनी फजना थंबीगनी इसिल नाउदोंना लोइनगनी हाइबे पोलम यावरेबो कोई एज ए रिफ्यूजी हाइगद्रा इमिग्रेंट हाइगद्रा होइदे रिफ्यूजी हाइदारे को सुनि चलबोदो फनाम चेंजल अमगदो माले कोई इंडिया मसा हलकपद नतबो मयाम सु सिल अमगदो मालेबो अनो खुदुंग थिगदोइदि मदो हेंग हनगिद्रगदि अखोइ जेना खुदुंग थिबम सु लाखदोनि अदना मसिना अचौबो इम्पैक्ट अमदि अखोइदा लैगनी ना दुवाइन थमजि ओके इम्पैक्ट ति लैगनी बट सदैते येंबा याबा वफमदि मसिगे पॉलिटिकलाइज तोरपा आरिबा इशूसी नॉर्मली लेरंबदगी मधु कोर्टना खुथिंग जलंबदगी मधु पॉलिटिकलाइज तोरपदगी लाकु ओइगनी हाइबा फोकि फोंदे अदुबो मधुगी इफेक्ट तुदि सोइना तंगनी बलैबाक सिंग दा हाइतारे इंडिया दा खरदि दुम लैबा ताबनी मरंदी सेंसिलकपा मयाम लाकपा दुगा मरु ओइरिदि मधुगी कोटा सिस्टम ई मसेल मरक्ता कोटा गी कोटा मुनाबंत्र कोटा थादोकनबदा ई मु नाइमु तारिनबदु तोगलसी हाइबगी पाउजेल पिरकपा दु 48 आवर्स की ओइदा सस्पेंड तब हारिबा खोंचंगी दु सस्पेंड तब फमजिबदि जादसु नव थमिरे मधु सुमगदि सोइद्र सुमगने खले दु तारगति हारिबा टेंशन दु खरदि हंथगने खले ओजा प्रियोरंजन से मथांग लाक्सिनिंग सी मणिपुर की जुदुम कोटा की सी वारी सी दुम मयाम लैग्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी से कोटा सिस्टम की मथांग दा दु मचौ प्रोटेस्ट मयाम सु लैग्रे हाइतारे अदुना सिगुम्बा लाकपसिदा ओइ बांग्लादेश की सिस्टम दुना होल नेशन वाइड स्ट्राइक ओइगी इंडिया की ती माइनन तौदबा स्टेट की लोइना माइ कोटा सिस्टम मागी रिजर्वेशन खरसु पिथोकपनिना खर सिस्टम खरा इंडिया खर लाक्सन बा सेंट्रल गवर्नमेंट खर लाक्सन बदि ओइदब्रन खाली करि हम फुंदो पिनि मरोइना सिदेता थंबा डेटा आम खाइ तारे मणिपुर की ओइना इंडिया की ओइना पीडीसी 15% अमा शेड्यूल कास्ट ले 7.5% अमा एसटी अदो 27% ओबीसी हाइना दे 10% ईडब्ल्यूएस अदो 4% अदर्स नि टोटल 63.5% इंडिया की लेबा सिस्टम कोटा सिस्टम ले मणिपुर स्टेट की ओइना लेबदा 3% एससी ले 34% ना एसटी अदुगा 17% ओबीसी हाइदना खाइदोग 54% हाइतारे सेंट्रल परसेंटेज ना 63 यो मतलब स्टेट परसेंटेज 54 नि लैजे दुना सिगुमै कोसा सिस्टम सिना मखोइगी दि इंडिया की ओइना दि येंग मतलब दि इंडिया ना सही 10 खक्तगी नि हाइदना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्किटेक्ट ना थममे हाइतारे दबु हजिफो अदुम आफ्टर 80 इयर्स सोर्स पाउता तुम सिस्टम दुम सनरी हाइदे सिगुम सेमदोपा सादोपा मरसा मसा खरा नतना करि हम फुंदो पिनिया बांग्लादेश की मतंग सी आइगे असेसमेंट दी मणिपुर दा हाइजत तारे मसी कितंग लान इंटरप्रेट तौबगी ममी मई ताइन हाइजगी को अहमदा खोइना खंगदबसी बांग्लादेश त तौरिसी कोटा पीयू हाइबनते लेट इज वेरी क्लियर अबाउट दैट कोटा सी हेमनग्रे अना खोइसी मेरिट बेसिस ता तौबुदो खोइ पामी कोटा दी थमु अदो हाइदिब कोटा सिंग अदो मदो कितंग रैशनल ओइना तौसी नोइना ngसाइगी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट मूवमेंट हाइरेसिने को 72 दा शेख मुजिबुर न तौजरम युद मागी मदुद यावब मियोइ सिंगदुदा कानब पिनि हाइना प्रॉमिस तौरगा तौगिबने ना होजिति मदुद 30% हाइदुदि कमदौरे होजि 72 दगी नंग मदुरि द फाइट तौग्रिबा बांग्लादेश की मुक्ति बहिनी हाइरेसिने को मदुगी फैमिली सिंगदुदा हाइबने हबा अदा मदुगी फैमिली सिंगदुदि मथंग मथंग सुम सिगरे खोकरे को 30% it is too much
aduna masi mahaki next macha gi mu grandson ado si torok ko da mo matang tang sirak pani na ko aduna masi no in misuse to gi pochi am leire high level 30% quota si phangna na hona bada phangdana awami league ki political party noi gi mi sing wa chingna mong da hapchalle aduna masi akhoi masi yamale haibane ko sima it is not for aigi quota piu haibana te ba leiri bana harol ko thok phang da bai khoi se na khoi gi thangbi noina thambi ba quota gi ratios me apsi hemnan gere 56 ta kena percent 30% nang matu ge moi gi ngasai gi lan yauru bodo moi sing bi forever be by them hele akoi ta gamen ki thok phang de phang gam japmani ya khoi ga india ga gamen ki thak sin bata ne ri si so masi gi khena ba simai thamje ge adegi mo kari no 2018 da tawri sidi quota noina thami ba quota se masi illegal oya no na sing tawri se ko sidi illegal oya no moina case thangla matam sida high court na ngai no lo di haibne hai quota sing legi dok na haibne yeng bi ko se look at the spirit of it ko yeng bi se akoi di thau phangdre quota si hakman le reorganize to haibne ba madai the high court sina sige leiriba quota si chumina noi petition se kanoni haidana ko ai kitang I am not a legal man not Premananda hajar kani but that is the issue madagi di kano sina se hasina sina man harbi adu di kari haitare adu madi magi mapana thamjara 30% yana pamjaba adu negotiation tawi ko after all the Panayam na high court sina high rebu sumo hari si high court sing si di nang na saya suyam pala ko si da nang ini ngata ngai de habi bot si ko o justice system so nong loi capture to ge na what is is sane adegi di mana kadore executive order noi 30% si yad ragati yum ko court na din noi na protest to re si loni ngai leti hai da dismiss to rabani ado masai si da sina public movement to la abani na negotiation to go se si da Pare do noina sungya ma he yadar ge 30% na ipan thanam bani haibi ki ko sentimental value si le ra mana freedom fighters sing 30% pin haibi ne adegi di mara fare no ya dam mu kanu to if you do not change your situation adu idin nang quota go loi mutle haibi yeng bi ko potsa all quotas ampe yar ro haibi abolish magi executive order mana nang quota am lo yar ro haibi government service ta quota am te leiro ro haibi ne hemi akoi ne side misinterpret tawri si I don't know ai kitang pa jar pada hai tare aduna adagi di kamdore mana negotiation tawi adagi 2020 de di mana executive order se thoya amata kota le roi yemi ko 18 de tawri isa adagi di mu ki kanu tawruba Bangladesh ki freedom gi struggle se yawruba kamu de family kharana sigi president jina tawriba man executive order mana quota loina mo amta leira roina hairi basa masi lali haidno case thangala bane madudagi di kamdore high court sina di moi ai chumi na hani gi do hanjolo habi gi fem ne mo ai chumi ano magi executive order se lali habini ko ai legal person na te but at least some reliable loiba hindu der khangde ko economic times sum parak ba habi tare adu to budagi di angang sing sina prote apui di nang kanu to haiba pura hek mu thalo haiba nati ko at least rationalize to haiba ni adu nong na si da executive order do hongduk tam ni atu to so yaro khoi di nang ne ta 30% tawrini na implement tor pa hektar 30% ji ekta kanu to sala bane aduna Dhaka University da horaga tawre hereraga tawruk sida mu problem su oira bani na government na mu Supreme Court tong appeal tawre Supreme Court appeal to mutam sida Supreme Court supports mo jinga moina ada Supreme Court ehana han hari si karino ada ngai ko noi gi do High Court ke kano do ngak ta thamgi si government na hari be pot se amta ma sai sida government na kari hai ningin wa bi si ta gi si hai bane ada ma sai sida kano sina satra nya ko nang da thaji di hai na kan hor pa di probably I don't know sida ko guesswork ni Supreme Court sumayam ge tore mi ge sirak pa kolpa yarok ko sida gi di moina Quota do mo manang sagi
competitive 93% kanone merit based tawne haibane so ko quota pire kaina side ga hai I think it is wrong adro 5% reduce to greba 30% thami thami 2% sina minorities da ko disabled haida chat kare so in fact Supreme Court na hairi basically 93% of jobs is merit basis to gudam hairi now luri bedi masi political dynamics ni ko masidagi akhoina learn to report sikarino for India for Manipur anywhere in the world ko hujik laibe seisida naha singsina government ki job tanabase masi ki job hunger in the government masi kata di laino poverty dagi ne aikoi gi economy si ningthina phajana job creation si tawragadi kaidona government ki kota ta ne dukan phamanu pa na wana phangiba income duna government ki kasuna ta apik job singina phangiba thamdal sin kun kutra pi phangi si yamina phangge so Bangladesh dasu that is happening Manipur dasu India dasu tawri ne government ki job ai it is my relief hai bidune nata batai sing ki job na ten khan bidune now Bangladesh ri kind of 40% of the population si agriculture they depend to ko aduga lairab gi changsu yam hele 18% in a lairi moi se sida aduna moi sing adagi mo Bangladesh da chamane yam samna harida India Japan China US moi sing sina underdeveloped countries sing anga pa phangna paisa si invest to ri na ko roads da ports da infrastructure da adigi banking da moi kana na mga tani masi khudong chap se lo re ga torpasi the inequalities asmudi hen gre adna somda Bangladesh ki bank me amsi loan pithagi me amsi singak ta na ko anga pa phang the crisis lai ni amurom dana formal bank sing se government ki bank sing se adga somda na private bank se anga pa phang na spread to re ga private bank khambire dana ko Manipur se to risne so adumai na kangbu kharan ina khun graga project achu chobu to re har masi torku se sida awami party se ko awami election ma gi moi gi se aduni to re se adana moi na entire power structure loi namak se infiltrate to re har ga aikhoi micham praja khoi gi kadai noi kharan kanare ada huju ji noi na toliba paisa se asukimati wangre inflation rate 10% ka yatin wanga bane maman hengare unemployment leire noi kharan ngaire akoi Dept si karam kan tok dori singadori ka problem se leire haibe sigi political issue si Bangladesh National Party adik angang si kina sagala pane moi di uri aduna aina mamang chei sida Dhaka se sida ngasai gi conference mu chalui ko aduna masi je chapter se sida I could see akoi gi anger se moi na kari ai ge da sir akoi usi Bangladesh se China rom dum jol ko di som dong jala ko aduna SARC hai se Pakistan ga yanda ru ko di India da Sri Lanka su India da loina bang Nepal su loina India ga punjal le ra ga ko akoi gi South Asia se amato ina block amato ra ga South Asia ga akoi adom de changjar roi moi na hai logic we have to grow together adum masai sida akoi gi sarkar se moi na hari nang jahi tra ma pal e nang ba khoi thase du kya mum leire nang se voluntary resign tor go botok sai samna hai which is yaning the adu di kana su yaroi ko so government si da trust si asukimati prajasna leraktre ada noi gi kano si kana na bato ne hai bedo madu satra narul thau phagdaba singsina 30% na khoina 71 gi land dai gi madu gi yauru lami khara du gi macha musu singda perpetually 71 jai kya sur gan thi more than 50 years natra da sai yang kai hel ba sima gi masu loina mak 30% reservation to gi karino masi kitang amen to hai bene heba aduni thamjari se aduna Bangladesh ki problem si it is prithvi punamakta adu dum hai riba merit the base to gudra reservation the merit to gudra sine so Indian constitution ga TNS ka to gne gai se yamna phajab idealistic oi pot ni ko but reservation hai bisi positive discrimination hai dana ko ana se lai riba sing ana hujik so angang sing sinai se kai no akhoi a nupi the base to ba aduga disabled da adugu mudru yai nataba district level da nang khalla nang district khara du gi damakta reservation to ba yan so kitang rationalize to se hai bre so ai khoina reservation hai be se politics yaura aba ko aduga aina sonjebagi ithanda lepchebagi wakhallon adu tekre haraga sarkar gi job ta mapan tanglagi hingne haiba
लेबाक और इकोनॉमी सुंग चौखल लोय बसे बांग्लादेश ता अमोने ने उरीबा अदर अंगांग सिंग से मेरिट बेस कोई तोबियु नंग कोटा से लिमिट तोबियु हाई बिना हाइजरिबा अदर मदुगी मियेंग दे येंग हेररगा कोटा सिस्टम से कमाई तो रैशनलाइज तोगदगे प्रजा ने यादरदी नत्र तोरिबिसा को न हायरे नो हारगी तोगदो 30% 56% लेगदोने हायरे प्रजा ने यादे प्रजा ने यादे तर अंगांग सिंग होरे अरे कम दौरे कोर्ट फाउबा कक्थर इसी कोर्ट ना सो दिस इज अ लेसन टू लर्न मणिपुर तो समारे इंडिया समारे प्रजा ने यादरबा को इवन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ना हल्ले हरेगा कोता कक्थे गरीब नत्रो राइट सो मसिंग बसिंग दीज आर लेसन्स वी मस्ट लर्न अदुगा पीसफुल ओइबा मोंगदा अदि अखोय लेबा के चाखोनबा मोंगदा को बांग्लादेश की गवर्नमेंट ना असिगी बांग्लादेश के नारो पुनमक्तु गवर्नमेंट जॉब द पियो ngam गवर्नमेंट जॉब तंगाय तौगरगा इंडस्ट्रियलाइजेशन तौद्रग इंडस्ट्री चाखोतरगा कमाई तौदना सही so many decades कमाई तौदना एम्प्लॉयमेंट से गवर्नमेंट पीदोरी नो सो मदु मसिगुंबा फाइनर पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनर पॉइंट्स ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम को यानना चाखोमिना माइदो मदिगी फिलोसॉफिकल एंड मदुगी स्पिरिट तो खना थादो अगदी कोता आइबो फम से always masi problem oine se Bangladesh ki issue si dege ko lesson ma logadamne na ai thamse okay always problem oini habadri duga India gi su lari se khoi gi past historical aspects mayam si upgrade to bahai tare equal representation haidana hana architect of khoi gi Indian constitution biara bekar thama wakalo de dune aduga promote and advanced backward classes sigu mayam se lagire duga India ki khoi gi first lady wori ba that president masa masu scheduled tribe community gi oibani मधु कोटा सिस्टम से फरीब्रा फतब्रा है तोान वफम नौरकान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम मसाम है इंडिया की खाई वांग पोसे रिजर्वेशन नतब अखोई बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन सिस्टम से लौथोप याब मतमदुबनी है वफम थम्बीरमे ओजा प्रेमानदा लाचगे ओजा प्रेमानदा मियेंदी होय इंडिया की मियेंद तोखाइबने हूँ बांग्लादेश वाथोसी होय कोर्ट की कोर्ट खुद थिंगलबदे हूँ खर हंतोक हंजन की वफम लेर ओजा मोबी थम्बी सूमाय याम लेटेस्ट पाउद 48 आवर्स सस्पेंड तौरकान इरांग से नेथनबी आइडिया रोम पुसलप हौरे कोर्ट मसा इवन कोर्ट इट सेल्फ कोटा सिस्टम हाँ लेरब सिस्टम उंगोनी खतर 93% मेरिट बेसिस तौनी है मागी वर्डिक पीब लेरे है करी मियेंग थम्योजा हंदकी इरांग से इन इक्वल अखोई इंडिया की मियेंग कमाई थम्योजा से अखोई लेसन अमनिको अखोई युमलोनबा बांग्लादेश थोइबा अखोई रिजर्वेशन कोटा सिस्टम है तारेको रिजर्वेशन पॉलिसी की मतंग की थोलक पोनी अद बांग्लादेश की लॉन्ग हिस्ट्री जो कोई नैनबम चंगीको मासी खरसु टर्मोइल के लेगनबा अदगी इलेक्शन का तौरीदु पार्टी अमदी बॉयकॉट तौरगा अमदा थाददब तौबने माजे मुंगता तादब अदुम अवामी लीग का अदगी बांग्लादेश का दु अमदु बॉयकॉट का तौबनी कैन थोलक्तबने अदुना सुम पोरकसु लेबा अदुगा मागी लॉन्ग कनो पॉलिसी से लाकपसिदा माई कोई बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन से कोई पाम चंगीको बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन से खतंग कनो तौदबनी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन येंगनबदा खतंग नोपे मासे अदुनने अखोइदा कम इरांग याम थोइबा अदगी नफु सासु की लेबा की टाइप तखन उरिसे माई कॉन्स्टिट्यूशन बांग्लादेश इंडिया का मानब जगह सु यावी जगह कॉन्स्टिट्यूशन लिंक दे हाबा मसी फति 1971 की कॉन्स्टिट्यूशन ने मोइसे एमेंडमेंट तौरे अरोइबद खरा दो याम कन्न कन ओइदे मासी इंडिया दगा खोइगी जुडिशियरी की इंडिया ददी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हाइसे कोई बेसिक स्ट्रक्चर ने बसी पार्लियामेंट का अदुगी पार्टसिंग दो जुडिशियरी की पीब पावर से अखोगी 226 का हाइबा आर्टिकल 32 का हाइबा 136 का हाइबा अदि 142 का हाइसिंग से पार्लियामेंट का लौथु याब जानती कइनोबो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इट्सेल्फ इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक स्ट्रक्चर इस कइनो कांदा मासिना कोई एमेंड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड तौबसी आर्टिकल 368 पीदुइने अन 368 सी तौरगा इंडिया की पार्लियामेंट बुकता हुजिकी याव बेसिक स्ट्रक्चर की प्रोविजन से एमेंड तब यारोदने अदुना ताकबदि असुकी मते स्ट्रॉन्ग ओइबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट ना तौबा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोक्ता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने रिव्यू तौरगा यू आर वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर योर अमेंडमेंट इज नल इन द बोर्ड एंड लाउथोप यादोइने अदुगी पोर्टले बांग्लादेश दु लेतब अदुना कनबगी आइना सु ममांग सु हाइजकिबनी पृथ्वी की कोर्ट मैम से हाइदे सुप्रीम कोर्ट हाइता एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मैम से ख्वाइदगी मोस्ट पावरफुल ओइबे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट सिने अमेरिका दसु ओइ खोइना माई जजमेंट फजब अखोई जजमेंट फजब दिस डिफरेंट थिंग और हाइजे कगनो का इंडिया की सुप्रीम कोर्ट सिटी आर्टिकल में यावरिबा आर्टिकल 142 हाइज सी आर्टिकल जाम
powerful way. See the high Supreme Court can pass any order to do complete justice. High complete justice is the Supreme Court na any order passed away. She cannot do yaude Bangladesh constitution yaude America constitution yaude and Akoi India constitution yaude. See Akoi constitution makers sing Akoi forefathers sing Dr. Ambedkar and his team Jina Tambirami Kuduls Supreme Judiciary is linked to Kamyaro. Judiciary is independent Oidraba, Lepak to Kamyaro. Aduna Judiciary is the Adumba Foundation, Pyramid Constitution, Masima Kui Yamna Pazavita, Adu Matang to the Tankusan Jaraga. Bangladesh ki saigi quota system I am high bire 30% kari descendant of saigi 1971 ki war like the sindugi descendant the pin have ne adagi chata me am hawrtana adu pol aseng modi mo ran ti onkhal awami lik sida adu sagwachan ba adagi ngai nationalist party duna strike to yaw have ne amai yawaga moi huzik tawri strike to den khambada isam chamba natre ne pura war ki time ni right army ki tenga ji thogdoram ni adagi curfew haraga shoot side order ni kapi ni What do you comedy to Jane Kamada, TV the kind of power ying, but Uncle Labak Stories. I was saying was a Tambi with mine at Achumani, job kick and Bangladesh liable about hell, mediamba, lies liable at the job opportunity later, but more the quite job opportunity, government services. She quite again oil more. With a tertiary can high sector, must see quite a palm when a daisy to long tobacco industry as young later, but liable about the Handakani Kapagalacy, International Monetary Fundagi. Akoina economics was another was uncoming when Kachai million billion can put and Kumita in Bangladesh. Was at 2 of them. Old Bangladesh, I don't know you wapum do Madekatan Likalan Honabani. And I do you post the India the Sumasi. Akos you talking or Quentin Udavani Quegi. A power case, Malay Masiquina. 1992 the Tokpaniko Mandan Commission case is 1993 just Mangado 5 to 4 the pilot majority over 4 minority OBC quota to see Miga Siri Sarta self immolation might have a sheet never protest over and in the other quota is later on Adudagi Mandan Commission case in the Swani Kawi Adu case the OBC 20% 27% reserve in Tulise she Mandan Commission case the Guinea Adudagi Yamlu other Mandan Commission case the Masi Hojibukta reservation was Article 16 Gakin Nabusida was the Mandan Commission case Kumandan Tolkanebo Mandan Commission case the Manamaru in a hiding is Amakak a quaggy reservation limit shillings 50% the Hiengano Hive. Maximum the 50%. I do hen by Paragam to Yawi, I do extraordinary situation like under Helo Duga, no mean situation the 50% Hengano. Reservation of Pobanatini, she quick and leveling field name. A quisi missing sea, a second liar about ST Bohiro, SC Bohiro, OBC Bohiro, mass economically backward or economically, socially, education backward. Moishing do Manaba, Puraknaba reservation policy Tamini, Magi, philosophy, Mangun the Tabak Piraga, Kudong Saba. Like them no period madu level do Mayang Europe Manabaneva, Quay Ujictina, housing reservation policy, say leveling pill or reservation, politics or Aduna once Aduna ASC or ST will am toleration train does it Tatan Court and Rajasthan Kumaine, I know Haji can Bandan Commission case in a Masina, a Koyamaruba case ni selling the 50% here in Ganoaba. Aduga creamy layer had a man town told him, Sampazi, Mazi creamy layer sing CD, OBC reservation, the Estruto have. A creamy layers combine taste away higher the means taste away, means then higher the income say. I'd lack the Matakashina, Adu creamy layer, Adu OBC, the Sang Arrow, the OBC reservation had excluding creamy layer group to never. Adagi Hujina Mutoles EWS higher economic section and told 10% number. Adu Toles in the woman, I'd lack the 100 my income. OBC or Handaraga man, Pisamu, Lumgi cano, Misi agricultural land, 5 acre, here lay Bayadaba. Adagi at away there the plate perang living in a my plate Simana 1000 square kilometer square feet a ma, plate land, Kaita homes in Leptoni. Adu or Gadi Masi, EWS, the Manipuri government notice for them, acquit EWS lately, but so for the 12 and EWS 10%. Are they must case down in Supreme Court, EWS is a kind of case, Quiggy, just Mangana, Taubani. Jan hit Abhiyan against Unit India and other the morning I income EWS struck down to with a color Supreme Court swimming out in a car. Man upheld to it can only thin margin than 3-2, just on the majority people just and in a Yadaba. At the Moina Yada Mark to the Pazaba Yoiko, no P. Banumati Mali, a Supreme Court just Bihar of the Lapo, Jarakan the Lapo. Man Pazana Pini reservation of duty
अखोगी सही त्रांगा पियु खोलुगा हायरबदो फिल लेवलिंग फिल होइना नोजु पुखलो अदु मानगा तोसे हायबनेबा अदु हुजिकति यादो मानद्रे रिजर्वेशन जे अखोइदा मसि परमानेंट फीचर होइना चंगलेगा मान हायबको अदु मान हायबसी अदु EWS की सीधी सुप्रीम कोर्ट की फिलोसॉफी दि कैना कांदा ngasai gi 50% limit to boy ngasai extraordinary situation da aduga mano hairi masi government plead to bu mana low by tare EWS ki si pulap ki quota ji hengal lo haibane khodom na khoi yumsi da 30% khoi law department gi adu EWS khoi na hana lem di lok thok khadi yaroi akhoi gi shit ama khoi hengal 3% hengal leba khoi 30% hengal 10% hengal leba akhoi na shit hum hapse leba hapse laga hayang ma do sang pada ngasai mayam du mang dana khoi sil leba amai ton additional shit kra hapsen ga da ni hap tan EWS lok thok khaba adu di constitutional provision violate to do ne an en haije di mase khoi yengmam changi manipur da di khoi chana de ko manipur state ki policy le reservation state ki amasung akhoi gi government central gi leba central aduga state khara da central gi du chana basu lei ko akhoi di chana de akhoi university manipur university ju hatha ma khana se ram to de gi akhoi gi state ki se chana bane ba ko adari kham reservation se kham india da mase acho politics samani vote bank gi kari loi na mix up toxin ba an reservation je khoi pamina feature la akhoi di proposal pizza bani creamy layer se this ya phaja poni creamy layer ge philosophy se est ju pan biu adagi est ju pan biu hai bane ba khoi na mamang da sabadi wa pham thok ke adu ne khoi na khalis adu supreme court na mo hai na adagi top mayam se hai na sidi est di pan biu est di cast tu ne ba cast du ko baina pan doino ma di reservation je cast ni reserve to bune adu na madu pan ba ya di ka hai adu di sumdi sumba summa ga summa je kanji har ga di hanjan hanjan reservation phangle ne est ji schedule tribe ki phangi si chuchangpu ki kachin le du phangoi natra tamilong ki kachin le du phangoi imphal sin lakpa building chang saba mama pa IS officer gi masa masu da dum low le bane aseng badi phang da ba last man du piu hai bane phang da mi piu hai bani adu sigi posi SC gi ST gi le hudra mina IS gi masa IS pol ani pharam taeba reservation natre ma di bat right ki type laeb ana sigi posi yamna khanaba phai masi bangladesh tawriba majau se akhoi si nu thokpa yawe pot leb ko yes so za creamy layer gi matang jang thang hapitang dai mamang su sig mafam sig table su dai nagra bane to hojik si madu indian constitution na creamy layer gi approval se dum piraga leira bra du hojik apply to na bra haibo masi supreme court na observation anirak pigre observation ni ko akoina khangdabani na akoina judgment ama supreme court ki judgment si yam chawi kaim kan 300 pages 500 pages 700 pages yami supreme court judgment the page yang khai ga pharmacy di very rare ne ba yam kaino kan da issue khudi maki ma de reason piraga issue smana si hai loi nei na irak kadoi ne ba ko aduna supreme court ki judgment ama pa ba da part ani khai doi ratio part ratio di akoina supreme court ki judgment si law ban le ne supreme court na hai ba india gi law ne ba kai da hai no kada india gi Constitution ki Article 141 se 141 kai haige the law declared by Supreme Court shall be binding on all court within its jurisdiction haibane haidi Supreme Court na pi given law se court mayam gi law ni haidi India pun ba ki law ne aduna bu akoi Supreme Court na haije haibadu haibana same effect with the act of the parliament ne aduna aina haije de kan kada adu Supreme Court na piri ba law se ani thoe Supreme Court ki judgment engon da yaure khalon 100 pages palon law ba akoi khangdawna perana phaita du haigre tenda haigre law mana tab Supreme Court na binding ness thing sai law declare Supreme Court na Article 141 yawe law declare je kaino ratio decidendi reason for deciding aba court na decide tor du maram le ngone ba adu gi maram du ne ba law haise adu ga madu na tab mai le na Shakespeare na du hairami adu na du hairami mayam irangoni adu mayam na obiter dicta kawi accident thought haba accident thought di reason du ga mai le na da ba ngak tang wakhan la ko just e gi ba du ne ba and akoina ratio part thidokom changi anirak Supreme Court na haire India government consider your reservation policy and if you possible include this creamy layer norm in all the reservation group and high ko adu high ban adu Supreme Court na policy instruction people dia de court na policy de khutchang chong web and policy matter is just Supreme Court observation gi wani da si tor de hen phani hai do ne aina khambada madugi matam yor bra hin khali Manipur du sa mane India ma phung khuding sa mane ngasai reservation haji phangdaba kangu du level sibu lao adu ga reservation to je hai ni mi adu hojina kaino politics hoina paisa pa mi du masa dum doctor or ni adu engineer or education institute reservation ni na ra ade ISM or adu gi posi thugai bam changi na traga ena khambada Bangladesh ki post hai akoi Manipur gumba ko sida industry kaim leiti na ko koi di government job se sida te Mizoram su ne Mizoram su government job phangbai se
soran kabu mani sang sara so kai mu thab kai meti ching aktani hangam thai sang sang kobi thai sang sang har su leti samane Bangladesh to sine amai to north ki state mayam ade state mayam akhoi lei India ki se government jobs in the tertiary sector in the crime lative other income must over my job makudu thorok pai adna government India si makeup thok changi ade state government makeup thok changi akhoi mutna khana chumbar khali